Сиз арагы жок, музыкасы жок, адал той берейин деп жүрөсүзбү? Анда биздин кызмат сиз үчүн. Antkeni hazır kayınene söylüyor. Kıstamazsan dolayısı var. Kim geliyorsun? Ben izledim. Bugünkü toydun en deli uzun ayımı. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ayaz zaman 13 yılı. 20 son priz. Özüm bilesin de keyfimde çıdaran, saçımdan sakalımdan bilsen bu tam çıdaran. Эгер сиз да ушундай арагы жок, музыкасы жок, шариаттын чегинде кыргыздын салт санаасы менен нокура той берүүнү каалап жүргөн болсоңуздар, анда биздин кызмат сиз үчүн. Астындагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Ассаламу алейкум.